election commission is neutral body neba BJP ki kanu natte wing natte ba BJP na defend to ga to su natte ba BJP ki di hairo na sai hengal lami ba voter sing duna marum or ga chama ka rai ne hayo ne congress ta noi ne koi sai voter masing hengal ai voter sing do BJP ki voter ambu natte congress ta loi tha da gi ne du congress ni phu ga ga do du chama ka rai ne hai bi yo adu ri ai yai ba नतबीदा इलेक्शन कमीशन की तरंग बा असोइबा मने न जता यावर पुथोरै बा पोतुदा इलेक्शन कमीशन डिफेंड तौरागदी अदो रे साइ वोटर सिंग मुइद चले हाइबगी अदो दुइ चखरेबा प्रूफ तो फंग्रेबा अदि बीजेपी नो ओइना आई इलेक्शन कमीशन जे कोइ एजेंट ने नोना अदो मेंगल दोइना कनो तौबसिदि आइदि खितंग वखन खितंग थेले लौजे ओके हंगिया अब क्वेश्चन अखति ओइदोरे बने पाखुम पिगदबा न पिरक तबिदा खोइ हौजिकि लैरिबा रूलिंग द पारिबा कोइ पार्टी न पिरक तारगदी अनिसिगी मरक्ता करी लैरबनो हाबिगी पोसे दम बा खंगिया अब क्वेश्चन अखति ओइदने सी इंडिया सी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ने ना पोंगना लावबलमने डेमोक्रेसी हाइबसिगी वहान थोक्सी मियामगी दमक्ता खनबा government lenga ka june yes miyam gi damakta miyam gi mihut khanba si democracy ne na hai ada masigi process si chumna chali gai khoi gi masigi mihut khanba gi process si yamna achum bai chel ru chali gai di khoi gi masigi leiriba khoi gi समाज से सोसाइटी और कंट्री से और स्टेट से ममांग द पुदोइ ने मियाम गी रिफ्लेक्शन ने कोई म्यूट सिंग उरक कदोइ से अदा हुजे मसिगी सिलेक्शन प्रोसेस से दा कयाम चुमना तवी नत्र कयाम लाना तवी हाइबदुइ मतुंग इन्ना म्यूट अफब म्यूट सु मदुद डिपेंड तोरे दि फतब म्यूट सु डिपेंड तवे हुजे सी इंडिया दा पोस्ट आइदा पोस्ट 2014 हाइजरी से कोई पोस्ट मोदी एरा हाइजर बता रहे कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मोदी की हान बा 2014 की सीधा हेक मागी बीजेपी की एनडीए की गवर्नमेंट हेक लाखिबदगी कोई की ओपोजिशन ना कन्न अटैक तो बसे इलेक्शन प्रोसेस से एकदम हाउबदगी अटैक तो लाए इधर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से टेम्पर तो वे आए टेम्पर तो वे मसी कनो ओइदे फुल प्रूफ एरर कनो ओइदे हाइबने अदगी अदुना खोइ लेट अस बैक टू ट्रेडिशनल पोस्टल बैलेट मेथड ता ना खोइगी सी एकदम कांग्रेस ना लुटिंग बा खोइगी ओपोजिशन एकदम डिमांड तोरा लाइ मसीगी लिसांग सिटना खोइ 2014 दगी एकदम डिमांड तोरकपसी खोइना ngasi ngarang gi koi gi ngarang nahan gi koi Rahul Gandhi gi opposition leader of opposition koi gi Lok Sabha da magi mane tom bomom thadar kani adu dai du da election commission will fiddle haibane election commission khakina tuna huzik 2014 dagi na ngasi bhokki kano sida yamna questionable oirisi autonomous oiba body sing institution sing si sigi si mapangan sonda hale BJP na let to riba NDA government na haibane allegation ni ko aina masi id allegation ma lay haijabaduni chumbalan badudi hayeng adum tholakhini election commission khaktana tabida be it NIA, be it Enforcement Directorate, be it Central Bureau of Investigation, yes. CBI, Sigi, Riki Central Vigilance Commission, CBC, Kwa, Sigi institution sing se election commission se yauraga. Institution sing sigi mapangal si yamna sonda gre duga institution sing si lengak pai riba BJP na luching ba NDA government gi kaino sida मोगी लेफ्ट सानै हाइबने मोगी whims and fancies ता politicalize weaponize तौरे हाइबगी allegation सी एकदम day one दगी लाई मसी
data si khomgala kanda di mate dum chumba su dum yaudab na teba maram di hana opposition da leading da CBI na koi tan ba NIA na koi tan ba enforcement directorate na koi tan ba aduga hek BJP ki fall da chat khara kanda case po close option ki bse masi adum koi theng nai ngarang Kuigi enforcement directorate da Supreme Court na question nam tawe conviction rate kyam jam ge na mi di phai ko case ti FIR bam pale FIR pale investigation mem tawe madui matung da mi si trial kyam tawre charge sheet kyam thagale aduga phado kyam phangrage haibane yes masigi rate sidi yam dismal oiba yam minimal oiba ne agargadi logical oiba conclusion amta laitable case ne hena yam hai bane yes adu the institution si weaponized away ado angle ro chumakadoi ni for example India ge top lawyer even P Chidambaram masamak se jail changuri ne adu ngasi ngarang makki numini ni humni mamange aina kenoda news in thengnajabada Satendra Jain na kogi Aam Aadmi Party ki luching ba makha election me da phadra pundna jail thajan bidana tawre election lore uji CBI ne closure report thare ba mamara le ramtre mai sakte evidence lai trena but operation di success oi gre ba moina sihaningi ba party ju si gre ba Delhi da aduna masigi kanu si institutions in decision raga opposition da blackmail to ba kano se masi adum huji ki oi ba phong saba issue ni koi election commission gi sigi matang se la kan da hanadi koi gi mamang da Supreme Court na koi honorable Supreme Court of India gi koi constitutional bench zama khakna koi judgment nama khak pass to we ba 2nd March 2023 sida masida hairi si election commission haibasidi neutral oiri khai aduga neutral oi haibasi miyam do phamthui yes maramdi masi autonomous oiba body ne ba masagi autonomous oiba independent oiba institution ne ba executive ki interference lairi khai masigi function da kaira ka do ba aduga democracy ki di election commission se yam pivotal role lo ba kano ne institution ne ba ada sigi institution se mapangan kanda soli gai democracy ki mapangan sol ka duine yes ada India si largest democracy ne haina boast of a country ne ada sidai sida masigi phibam sida yenga kanda kuige honorable Supreme Court of India na constitutional bench ama khakna judgment amka passed away masigi judgment je 2nd March 2023 da passed away masida kai hage da election commission gi chief electoral office chief election commissioner ne aduga magi loina gadoba election commissioner sing se khan bada panel ama semgani masigi panel sida yaugadausi prime minister ko aduga leader of opposition aduga chief justice of India ne yauguni haibane masigi si yauragadi moina chief election commissioner oibe yaba probable list of candidates aduga election commissioner oibe yaba list of candidates sigi proposal lak matamda opposition na apam basu tobo yararoi adigi prime minister na luching ba khogi executive ki apam basu tobo yararoi maramdi chief justice of India opposition ju oidaba adigi ruling gi bench ju phamoi doba neutral oiba ama yaubuni yes adu masigi si neutrality si maintain toba yana na ba haidana constitutional bench ama khakna order si judgment passed away masigi judgment je amu kamai toge da center da leiba BJP na luching ba NDA government jina bill lama mu
puthoeva parliament which is eventually passed because moina majority ani mukta leibanina yes law is passed away kari law no haibada the chief election commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and terms of office act 2023 sigi act se passed awra kanda ngasai gi chief justice of india se election commissioner ga chief election commissioner ga khanbagi panel jidagi drop tawre thereby diluting the judgment passed by the honorable supreme court of india judicial wisdom amaga loinana bias oidana ba honarakpa panel selection panel se yes dilute tokhre chief justice of india gi mahuta kana hapchale cabinet minister ma hapchale ko adu itaragadi cabinet minister is the government gi mini yes prime minister ju government gi mini executive ki mini ai jaba tar aduga lop sina minority dum oirane adu ergadi ngasai gi khalakadori ba tomba chawbado ngasai gi election commissioner oina khalakadori ba chief election commissioner oira kadori ba mi sia government na khanba dum oirane yes adu ergadi sidai da issue ma mung lei government na khanba mi duna government gi against act tor kadra haiba dune yes nga ba question am ko adu ergadi government gi against act to bunga moi do ba lengak pai ri ba party hai jaba tare masi bjp congress ki wari na tabida lengak pai ri ba party duna somda chatlu chatlani somda lepu lepani somda phamu phamani madu ne ba ngasai gi democracy is in danger na ngasai gi khoi gi lop Rahul Gandhi na hairis aduna democracy gi ihan han ba stepping stone city election orine yes election is festival of democracy hairini yes ada election gi process sida ngasai gi independently act over without any interference, without favor, without bias. yes When act over institution amagi official sing ko moi functionary sing si executive na khalagadi adum oppositionary bias hoine ba hoi hayeng opposition go menum halaka moi do moi favor leini ko adu ergadi election gi process se magi yam pure oiba amak mak pa yaudaba ichel amaga chendhara kadauba ngasa election process se kadai do no ma de dum masak thirani aduna masigi kaino si adugi angle du ne ngasi laiba ngasa gi Rahul Gandhi gi atom bomb gi wari lais haidi status BJP ne hena yamna pairi ni ko ND government ne yamme congress ki yamde opposition ne paiba lamje maybe West Bengal Karnataka aduga khoi ki Himachal Pradesh ko congress ki wina dilai Chhattisgarh aduna khoi ki yamdaba lamnina sagi aduna status tu mo yi ba kanu la ani interference aduna huji ki election process se gi election commission khakina tabida aduna masigi swai gi dum soi ba hore hai jaba tar sai gi election commission gi composition je chief election commissioner ne do elect sai gi election commissioner ma ga do na ga do moi se khan bagi process se soi ba hora amni na sidai dum soi ba hora ko do ngasi di hujik si supreme court ta hujiki aina punjab law do the chief election commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and terms of office act 2023 which diluted the supreme court judgment thereby including the chief justice of india as one of the panelists for the selection process of election commissioners and the chief election commissioner okay masigi ji huji honorable supreme court of india da petition ahum mari tharaga mari manga tharaga challenge story constitutionality se masida one of the little NGO Association for Democratic Reforms and akoi maming leiba khoi gi Prashant Bhushan hoya digi
People's Union for Civil Liberties and PUCL and Yamaming Labor Organization India landmark judgment may am putopangamba India civil liberties ki the fight over Miam with the fight over association any home there they give my private individual level the capacity da Congress ki thai adumaduna Supreme Court tamagi hojiki Chief Justice of India lo thokhiba law se masi hojik pending lady honorable Supreme Court of India han bagi wrong is my terms okay koigi election gi matang se habi tara koigi makok tagi shorak taraga dum makha dum shoe bese dum hauna sani adum shorak padam ne dun nai koigi na karigumba ma authority oriba khoi election commission of India se da khoigi thabak torokpa matamda habi tarams da viceness leiba duga irregularities kumba khoigi leitaraga di masida khoigi election pangthropa matamda sudomak da baran changana adi fear oi dabagi posit mak lak tuni ai oza bai mardak lak chiki oza ko hozik congress ki leader of opposition na khogi allegation am khak ECI gi kenu da thangkale du ECI na masigi pakhum sa khogi makhoi gi sati clarification am pi bagi mahuta amuk khogi thangalai ba khogi Rahul Gandhi na masigi matang da clarification pi gadamni na chagana apology to godebni habi pot am khak lapa adu itaragadi maswai sida khogi ECI gi marakta so khogi ke haini khogi haiba yada bagi pot am khangna chagana karigumba khara leirabra behind sin da karigumba khara leirabra haba sizo dmak chingnaninga pot am khosulai bani karigumba khogi leader of opposition na fogde wafams na karigumba lan ba oram targadi khogi sadigi khogi clarification am pira kana praja sing se bhap ta hanbam di changdori bani adubu masigi process mak laite adugi everything is fair in khogi election abigi pota khogi election da dekta khoi kana bagi damakta any karigumba aran bani khangde chumani khangde tawba matam da dum yar habi pota laidori brand chakana ECI gi thanglaiba khongthang haiba tar khogi Rahul Gandhi da oina apology tawga tabri habi mata se oza kamai thamini khogi Election Commission of India gi ngasagi Chief Election Commissioner na question di tawreba leader of opposition khogi Sri Rahul Gandhi na question tawre question mari manga hangi da moina khumba reply se aigi humble opinion that am satisfactory idea yes instead reply itself is very evasive ko the chelaga kanom khumde adi na khumdelamaga really real oiba substance core oiba substance ri changdaba aduga defensive oiba reply oina tawe aduga evasive aduga election commission city institution ne aba country ki autonomous institution ne aduna every citizen of this country including leader of opposition has every right to question the functioning and the manner in which it is functioned now. The election commission ki functioning imong adegi magi mana hujuzik act or even nature si loina maksi leader of opposition Rahul Gandhi khakta na tabi election commission that every citizen has every right to us koi na pen ragadi khangning bam lai ragadi koi loi ma hangba yae madu mang na ni dana ngasai ki election daga koi ki candidate singi criminal antecedent hana magi criminal activity kam chene hana ki mamangi kano da asset lau thu kain tawri si miyam da election da thengnagadori ba candidate singji ki mapung phaba data do pira ganda miyam je inform oiba citizen ora ganda miyam gi mihut khan badu niyom chumba mihut khalanji aibagi adugi idea da ne ba sai election gi affidavit ka upload tawdana tawri se even voting pet kano da elect ballot sai elect EVM the none of the above Yorobane. Miam, I see Malisi Palm de Manga, pull up palm the none of the above Courtney Hibagi, Sigi can ovulate of an not a number can ovulate of a freedom or liberty bullet of an air. Yes. I did Miam the palm, the palm the high one. Masigi Aduna election commission functioning to every citizen of this country, including LOP, has right to question. Aduga election commission na tawbigada wudi Rahul Gandhi na ngang madu lalambay chumambay idi animaki hijaroi lalagadi mana ngasagi siri ba marando ma data khara puthore khoi gi naw bangkim na putok pi ba mi si mi asukna
same yum the letter me different jaga election gi kaino si sida manipur ju chane adudi voter se adum lamthang ju chanba pasway ju chanba ka hodre adu to yam nei ko ar si adum hoi soidana ama ni kripin to bududi mioy bani error pro khoi da error gi room leiti ai ba hijab na te ada large scale da mass oina hekta yumam da mi ni phule me yang khai le me ka cd soiba na te intentional oiba ya mela fight oiba yam keno ma yauri aduna election commission na Sri Rahul Gandhi gi question to the reply to we muhutta evasive oiba khrangang aduga aidi mkhoi gi statement to kaima have to khoi election commission have to sworn affidavit ama do declaration ama to haiba aidi si yam basi yam satirically yeng mada nongning moina phaweba Sri Rahul Gandhi na hangi ba question mo reply to bi lo re e nai na data pukhalai du khoi di hana gi ne adu solution do khara bo ne si thada ba da yaw gi de si rectify to khara bo ne nang isi aran ba data ne hayuna adui mohta nang ngangi wadu chumme hairu affidavit na support who are they Supreme Court na hangmana mane ba Supreme Court ti sai court ta di high court or court ti affidavit file to oje jane ba maram ni kana mai veracity hayeng nang ngangi wadu court ni soiram magadi you are liable hai bagi ne ba affidavit hang hai du se ada election commission da affidavit hapu ga hai ji declaration to ga hai ji nongning moi na phawe ba adui mohta magi reply jai di political oi khale ba election commission se neutral body oi lai go Rahul Gandhi hang bu question okay Mr. Rahul Gandhi nang ngang e gi point na this is my reply b dana c ni c dana sumai ai hainingi nang pen raga su ne amu akoi clarify tawge hai ba gi mahutta nang ngang e do chumme do ut na ba affidavit support to ro oi yam phibam sadi ba kukum do mom rin nimita ta di ai jab tarai gi aduga khoi gi word by word sentence by sentence reply to bi ga dong ne masi to we mohutta Rahul Gandhi do sort of affidavit hapu wai no declaration no pu hai ko ada huji aduga moi gi reply sida Congress party na election petition file to di hai ba election petition file to 45 days to go dong ne data di khom nang dari ko ndo ba study to adigi officially object to di hai aran baju object to draga de chum handor ibra hai baju ne ba hoji chu chum me hai do ibra ba lan ba hai se day 1 da lan gi day 10 da su lan mam to ya day su lan mam to ya ba adigi Supreme Court na pino hai pino hai pibam thui thok di Supreme Court ki wari ne but allegation la aga di allegation du miya and tarang ba ai di khoi di land election commission was so fair very impartial khoi partiality du khide we did our job to our base level ana madu gi utbibam thoi hai jamani da ana sai gi khoi gi Congress ki spokesman khoi nau bang kimna haiba data se sidi constituency amani gi mafam amani gi oram dui ne ba ana si tips of sai iceberg amgi yam pick pa kano mo oram basu scam achouba sai gi sigi yam pick pa poinam su oram ba yai ba adu khangbi ga da bamna Sagi prevention of money laundering act ko again pusan jara ki chi analogy ne ari unlawful activities prevention act is stringent level law si Congress matam da pura ke hai UPA government le ngai BJP na kan yele masi am stringent level law ne it has every potential to be misused huji Congress tani dana PML thajan dana UPA gi tawdana kanaya kumar adigi koi gi any huji lai riba incumbent government gi against ngang ba mi adigi moi against protest of me agitate of me sing si citizens sing si mathak ta stringent level law sing je palaga phadana pundana detain tawdana adigi victimized tawdana tawri si ne ba aduna ngasi ma NDA government BJP na le taw government jina tawgiba aran ba se masi ayeng Congress la akanda moi de ju char oi hai ningai leite adu dane ga sagi khoina Rahul Gandhi gi language to budi I have reservation we will be after you however ga sagi quite the highest level la lebi gi quite big pa election jida chena sing we will be after you hai ba se election commissioner budi hai
institutional autonomy the threat tawbane na ado language to the educated nungai jade language to the koi legal haying tawrakani hairi yam phajaba lawful koi tawni noi lamta lem thare loge matung in tawni hairi fa will be after you hire gadi kitang akoi ju nomani government pa rakhini hai bagi khwai to the kitang oi intention ni chu mamba yai but language to the tang polish wa wale lojai bai wakhan aduna hoji Laiba UAPA Unlawful Activities Prevention Act ki am stringent law adigi Prevention of Money Laundering Act PMLA ki law mayam sesinara opposition da target tawra kan la even law se UPA matam da pass to Congress regime da pass to law ngaptane aduna hujik ngammi haidana aikoina power pai haidana aikoina yokhiba kaiduna engonda mung charo ya ke su leite ba aduna election petition file tawde adi objection file tawram de haibuna aran majudi aran mani dum yes object tawgera tawroigera election petition file tawgera tawroigera aduga leader of opposition Sri Rahul Gandhi na saigi question tawriba city election commission na miyam gi mamangda moisu accountable oibam thui ana miyam da taseng ba tarang ba maktaba reply ma miyam na thamam thoe nai mai thamjani okay am phajan thambikre ai mathan se oza mai bon lak chige oza koi gi oza su am phajana su thambikre koi gi ya asia na koi gi pakom pibegi mohota mo onkhalaga koi gi declaration ama pirakani habagi ha question hagi ba bi doina okay habi waru biate okay habi aduga sai inau bangkim na habi re koi gi election commission da hanga BJP na khumi aina masigi pochi ai ju sai supplement tawjeni nge ba aduda election commission ji neutral body ne ba BJP ki kanu nate wing nate ba BJP na defend taw gado su nate ba BJP ki di hairona sai hengatlami ba voter jing du marum orga chama karai ne hayune congress ta noi ne koi sai voter masing hengalai voter jing do BJP ki voter ambu nate Congress the Lloyd had given the Congress Nifuga Gaga to the Samakari in Havio. Adu Yaya. Not to be the election commission, you tarang as for even the Tayar Putoriba put to that election commission, depend on Ragadi. Otherwise, I voters in the Muid at the Havigi. I don't do it, Creva. To Fangreva. Adi BJP no in a election commission, is in Nona. I don't remember doing a Canada was the idea. Wakan kitang thele lo je okay hangya ba question akhal ki oidor bani pakum pi ke daba na pirak tabida ko yojiki leiba ruling da pariba koi party na pirak taragadi anishi gi marakta kari leirabno habigi pose dum ba khangya ba question akhal ti oidini ozame bon adu supplement of jo so institutional independence be it judiciary election commission CBI NIA anything masi ayu wakan dadi so institution du pai bi riba natraga thobu ne cheli meeting du gi magi character ma kayam strong will oi haibasa sida depend we lo jei we masi makki mayek lara ba khudam je kaino da khoi gi matamam da even president of India gi bok to lep khiba president of India gi election gi contest pau to khiba matamam gi chief election commissioner TN session je yes Magi maming am lay electoral reforms ta he is a hero okay ngasi ekoina voter card ta photo yauri se matam du photo budi seng de quality ko digital la da light term na photo yauri se mai matam de hori ne aduga kai no photo yauri se impersonate to ya ta na bane ba dai free and fair we ba mayek seng ba voting pattern nam gang lang na ba electoral process free and fair oina na ba gi han ba khongthang ji man lo khala mine ada ma si kamaina khangna ge ma ja kanu ni ko tara suba chief electoral officer ne chief election commissioner ne sorry aduga ma si ma gi oi ba nickname je the man who at politicians at his breakfast high a very fearless kanu ni even matam dugi government ga logar het khana ba ngam ba chief election commissioner ne ma adu ngasi di ngasai gi Rahul Gandhi gi hangai ba question si mayek seng na am tang oina rebuttal bi bai mahutta koi gi political oi ba statement gi
manba oina piraga labor institution amagi mami mala isa ngasi ngasi magi koi democracy ki khwaidagi laibak thibane nei aswain thamjadi Okay.